Mzaze ya waswili mahamengomine jimzaze ola ye roho ya hahe jehanza ye Qur'ani ya he jalla jalal womo wa hahe ufungatana ne Qur'ani ndonondo kabisa je ujua ukana haina mrikao ye ukaya juma usoma ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ye humtowaze hamoneze huzuni alonizo je ujua ukana ye Qur'ani huisoma na dinadi je uzidisha mruze imani na yuto wa mru huzuni je ujua ukana ye Qur'ani ino ngejuri shifai ho kaburini nanobo bangweni kiyama je mzaze ola haka urengaze hadhari za hahendonondo kabisa je ufanya haina wakati ya jisi ukana katina zofanya yarenge ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ya dosoma haukana ye ngujokano wakati unonsi pia ngarijo uhasibula hosoni maye jalla jalal je mzaze woe je mkaidi wa urenda wandu zema je ufanofuwa hasiba budo wandu wakaudo mremazito numanidi hasiba bude ni njema ya hahe nenamna ya kujitolea hosoni mwando navo yeuka ya juma utimba ye zaibu nasuya wandu ikao jeuka ya juma warenda zema nofanofu hasiba bundao waodo wako humtimbe zaibu nasuya shemdaze woye ni njema ya hahe kazi japaro msuhulisha hauza mtia problemu itoka uyonti haukana ye harahateni ya ukana yeye nguzifanyo ye jalla jalali ya jiamlibe katinda huni hondi horendao yeye katuzifanya hasibabudo wanadamu waje wamlibe yode mana ya ukana zenyambo za howandu zoka zimdo mtashuhuli yode mana ukana yeye kajahana inudi ya hosoni mamrito kauyonzi hata wala wandu ikao wohu mrenda nai yode kinyume yufanya haina zofanya ili ya warende njema rahana zila haukana yengu amine ukana Mwenyezi Mungu yeye ngujomliba hasibabu deni ya njema yatia jemzaze ola hakana wanaziwana wane jeufanofu hasibabu ndao jeuwadhirilia namna ya ajabu jeurengaze hadhari zahe ukana ngujokano wana wanu inu amana Mwenyezi Mungu ngujomuzi saye amana ya mnikayo maudu nsihu ya kiyama jemzaze woi jekajiura wana hahema hiyo ufana na hindini jekajiura wanaziwana wahezi bonko ufana na hindini jeufanya haina zofanya ili wana wala warende ukana wowodo wanzani wahe jeufanya haina zofanya ukwana wala ngo wenda ulikoli yafanya wana zikate wa ili ya wanike haina mzima bala ya mambie ukana je mzima wengo jonika ye mwananyi hoikao weu manza ndonondo kabisa haunike ye mwanzani wa hoikao weu manza ndonondo kabisa ili ya wasomise enamna ya hanza uwananya ili ya wasomise enamna ya ukana roho njema hosoni mo wanadamu ili ya wasomise enamna wa ulejezo mhono hosoni mo wanadamu haina wakati wanaziwana wala waroha likoli je uanjia ndonondo kabisa hawanika wanakala ikao bismillahi mashaallah ili ya hisi ukana wanahahe je uanza ndonondo kabisa ili wahisi ukana wanahahe womhimu ndonondo kabisa hosoni mae haina wakati wala walikoli wahaja ikala wawozisa ukana bowanza yemba ndongo njema maifanya usiku wale uhindi ili ya wasomise ye tafauti ya mbina njema inademana ya kawabirili ya helila jeuka ya juma huenda ulikoli inde ya dotundo wanahahe namna walio jeka kwa tutabishe mafundi wao jeka kwa tufanya hila ne namna zenatija zilio wanru wado husudi ye mzazeola namna ya ajabu je mzazeola haina usiku wakati wa dhuhuri jeuro hahende bahano hule ikaonga bumrikao ukana ivulibala na jua la peu iliende ya dolindo wanahahe hato wakati wa jouro halikoli ya jea wabalia wabeilile mikoba ya hao ili watoja wadotabia ya wawasulishe hodahoni ya kenzi ya warangezemba hindu ya hulabala yeka wabiri dakika mengo miraru ye uridi tena hadungule jua la hede habakisha vala halide mwana mzima hambalie hamasulisha hodahoni haja habalie mna mwana mtiti tena huenda holikoli haukana jeye usoma rangu katoreri hata witweri za masihu jemzazeola makati kajaka udoshinda yohenda yaka namnaria li jeurenga halibi hadobalyo wana wala henda holikoli jemna mwana mtitiola jeka kubali hukansi ho klasini badi ye kamzazahe hakansi karibu balangu mmono jode mana holikoli waruhusu ye mzazeola ya kaze hiribu mhango juu ya kenti iliye mwana ya domu mwana ya jouka makini ya kubali ya some jemzazeola ye kahakansi bohiri jubala jeuka ya juma usoma ye Qur'ani ya
he jalla jalal jigaka tusoma ye Qur'ani ya he jalla jalal jabo yeukaya uso yabo yeukaya juma usoma ze adhkar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain yeukaya juma usoma ze adhkari ili Mwenyezi Mungu yamtoweze hamoneze huzuni yamtoweze problem ya lonizo yeukaya juma urudisa zirende hauradi yeukaya juma usoma yeze adhkari khasatan de adhkari ikawe ikaya sababu Mwenyezi Mungu havukisha mtume Dhanunu wakati ikaude yakaya humbani mwemfi yafikirukana balabahi yakaudamba ukana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin wuraji adhkari ino inweka mronge na hamu na huzuni na problemu shewina jana yekamru hairende uradi yeukaya sababu Mwenyezi Mungu hasahilisha mruze problemu yalo nizo zonse pia jemda zeola haina wakati ya kansibala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain ubandu walohula wanse pia ngwatongo udowani ile mzaze wola bade mzaze woyi mkaidi bade mzaze woyi namvu namna wa mwana ya kansi haruma shahirishila haina usiku ya hazinda ila ya tuta hawenda hawajao ya lojuma usoma ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu nosoma ze adhkari ikawa wakati wa swala uja je ujuha hadunga na deno wandu wanawashe wendo msirini hula wende waswali wandu wa ujuma humtafunya namna ajabu yewe mzaze hinde bawa ide mzaze mwenyo wanawanu hauli nuboila libende mana jitoli ya tonga ufano fuwa sababu dao kartuani nukana wa ide mzaze mwenyo wanawaiti ndogo ikawa ijopa romkinishiha wando biye mzaze ajokano ukaidi neze mvuzi neze haina usiku ya jado tunda mwana haina usiku ya toja tokarenga hiri ya tokantibanu hata rangu katoreri hata witwere no izoti ndongo ikawa ijoka uparo mkinishia waiti de mzaze winyo wanyawa iswiri wa imrohazi aliwa mapesa inude mana ya fauno fuha sababu do wanawanu ili hatoja hatolo hazini iya toja havunguzi wa mshahara wa hae na zinu zonsi pia ye direkteri mweliko lihula bala ye yengi hodarini ngena fuko bala ngabo dirisha la nyido bala na kamera ikao ye yengu one zenongo zila zonsi pia haina usiku ngutongo uone mzaze ulabo ya kansi haruma shahirishila jatongo usoma ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu neze adhkari haina usiku ngutongo uone mzaze ulabo ya kansi bala ya tou hafili hana wenda na wajao haina usiku ngutongo uone mzaze ulabo ya tongo ujoidunga deno wandu wenda we swali yereje ya kansi kuhiri juba la babu ya tongo usoma ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na adhkari ya tou hawenda wa hawajao ye direkterio la nguono bizari ndono kabisa ukana yewe mzaze hinde yenu imani hindi ya mzaze woi mbengoni mausiku ya direkteri hapara ye mzaze wala hujaho birohai hajamambia ukana bomza yengo juu hadisi bomzaze ndi harenge babwa la mvolupu hamnika mzaze wala hamusa ukana yenu ya hindi ya mvolupu ye direkteri wala hamambia ukana ye direksio wandu walohunu wonsi pia wawafikia na ukana wewe de mzaze mlezi watu ndio wazaze walono wanahunu wonsi pia wewe de mzaze ikao sonsi pia riwafikia na ukana kavati mzazi ya kufa nofuha sababu do wanahahezi hamadawe riwafikia na ukana wewe de mzaze mlezi wewe de mzaze ikao ibidu wazaze wonsi pia waje waderenga msomo hosoni mawe namna ya uvirilio wanahai mzaze ola havibre mzaze ola brrr matuzi yandiso mshinda hanyamisha shehito abonzika tusubuti ya jisha shehito yangalie direkteriola ye direkteriola nguono mastanja bundonondo kabisa hamambia ukana samahani ye kujajibia kwa ukana direksio ihutungwa ukana wewe de mzaze mlezi mfano mwema wa udunga wabido wazaze wahowana walo hunonsi pia waje wadorenga msomo nawe kazi jabujibia bora hutungua ye mzaze ola habangwe matozi hajusema tu hamangalia hamambia ukana yenda mikweli kweli mimi nastaikize nogo zinu ye direkteriola hamambia ukana naam dawe yendo bia stahiki njema dazinu homrani hunu yendo bia stahiki njema jezinu harumo wazaze walono wana hunu yendo bia stahiki njema jezinu homjini hunu wansi pia bomzaze wewe duwe ikawa hutungulwa nelikoli zemzaze ola matozi bo matozi katushinde ya ziyeshe ililo ye direkteriola hadepanse handono kabisa ukana yengu hisi ukana ye mirongozi ya hae yodi ya tongesa ye mzaze ola ya tongo ulila ye direkteriola musa ukana samahani yevanu yezihuliza uhindi kwezi ya utukufu wa hao yevanu kutujibiwa ne mirongozi
nongozini hwambiao je mzaze ola hajusa shahita hamwambia ukana mtu amini zo ikao je mashishu ya hangunga ishi yao mtu amini ukana kweli tistahiki njema hamanizo gami karibu nola wa ulemenguni jode furaha nloniyo bano bo mwana mahangu je mzaze ola mtujua ni mswifie neje namna ya kaya tujuru ngutongo hamba zila zonti pia na matozi ya tongo humshinda je direkteri ola tujuru yeruahe kaiti makini einu furaha mrulila nkadwe nzima sharangu wakati walova bwa jabano na hambieze nongozi nuzu pia ngotongo ushindwa ni matozi na hambieze nongozi lobano kwezi utukufu wa hao je mzaze ola mwambia ukana wana wala ndamina usishondera wana miwanza ndonondo kabisa wana miufano ufuha sibabu ndao wana zembio za hangu watojenda wanishtaki maudunsi huya kiyama je direkteri ola hamwambia ukana bomza badizi nisonsi pia ngarizi jo wazaze haina mdo tuamba ukana yohanzo wana ya ufano ufuha sibabu ndao nguru yo mnyezi Mungu ngujo ukana yehifa ngujenda hasibu la maudunsi huya kiyama shaito tinongo ikabu mwana mshahangu ya rohangu ngio makini nambiye yezi uliza uhindi koze utukufu hao je mzaze ola hata wakali hamwambia ukana je kweli wewe ngofikiri ukana mimi tistahiki ukana nike mzaze kweli ngofikiri ukana bo mwana mahangu zenjema hizo mnifikiri au zinizo zipia zinu za kweli je kweli bo mwana mahangu tistahiki bambu hamandalinu je kweli bo mwana mahangu tistahiki le zina la ukana ni para mzaza fulani bo mwana mahangu je mzaze ola hamwambia ukana bo mwana maha bo wana wao ti wa hangu wana wao kwa jala wa haruma le tumbo la hangu wana wao mzaza hao hafurangu hale wana wao mbaba hao Mwenyezi Mungu kajanje ile ukana nikane wanaziwana ndami naye mbaba hao hafariki duniani hentizo wana wao mbaba hao hakaunangali hamade namna wa usilamu wani amrisha mbaba hao hakahufano fuha sibabu lami mbaba hao nsujua ni husifie je namna ya kaya hosoni mwangu wao mitile na wazaya bo mwana mahangu mimi mzaze kabu hata hava hino Mwenyezi Mungu kajani ruzukia wanaziwana na mbaba hao hamade namna na hambia halawa ulemenguni mimi zembio nenda we mru mahangu ya kairadhi hobahanu yaliyo zembio nenda o mzaza hao ya kairadhi hobahanu yaliyo zembio nenda o Mwenyezi Mungu ya tojahani taharumu mru jahannama hasibabu ndao zembio nenda o mwana mahangu ili njeni parise yetaka ya andaliwe mru mwenye ikao je ufano fuha harenge dhamana za wana wa yatima nguangalio hamade namna wa usilamu wari amrisha je direkteri ola hajihundo ya tongo ulila matozi bo matozi je direkteri ola hadepanse andoro kabisa havura ye makalima katuju wangu waboje horohoni hae ye inu imani hindino je wayi mwenda muhindi wo ye hamba ukana waniti wa haho bo mzaze o wana wanu kwa jala wa harumo mzwadingo wa haho ye baika wanu wana wa haho bo mzaze hujo kahuwa biaje je mzaze ola harilitsen hainjezaze paroli ya mwambia ukana bo mwana maha wallahi Mwenyezi Mungu de shahidi bo mwana mahangu mtu amini ukana ekati undatikana wanaziwana tijoshinda ni wanze hamade na mnankuhanzo wanaziwana wao mtu amini ukana ekabalatikana wanaziwana wajoka waswaliti harumu mwa hangu hamade na mna hangu waswaliti hano wanaziwana wao mtu amini ukana ekabalatindatikana wanaziwana tijamini ukana ekabala wao wakawala wa harumu mzwadingo wa hangu tijoshinda ndo fano fuha sibabu ndao tijoshinda ndo wabirililia hamade namna ni wabirililia zinu zonsi pia bo mwana mahangu hautahanjeni kaiwa zimanda mina mtume sallallahu alayhi wasallam haukana uwede mwenye urambia ukana daino wanrika warenge garanti ya wana yatima wajoka ya wazima maudunsi huya kiyama wajoka na sawa nemaya yani wajoka ya karibu na karibu jode mana bo mwana mahangu ntongo ufano fuhashami hata hava haino Mwenyezi Mungu buyada tamanye shumbe shaha mbaba ya hafa njalola wala Mwenyezi Mungu kajani ruzukia wanaziwana ndami nae mzazenge na furaha ndonondo kabisa harudi hauzi sa direkter ukana bo direkte je kweli ngofikiri ukana tistahiki ya ukana ndo poro mzaze direkteri hamwambia ukana naam wewe de mzaze wa Hema Princess